Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, our friend here all the way from UK. Thank you, our friend from UK. While you are away, His Grace Archbishop has never been here. He is not a... Yes, he has not been here. He can be not a human being. Yes. So, ladies and gentlemen, let us welcome one and only Kaimbaga 001, T-Master 006. Ewa mwarurukia muno. Thio hau gaikare hau. Tukuga kana ekuya battery umuthi. Siaka 002. Who is 001? The new girl from UK. Na mainire siaka manya battery bori bwathugu hau aturi kumuro. Emathie. Twacoka next year. Raide no weka mainira. Ngainira guku. Raide siaka niwe. Aya tuma siaka 02. Dental Formula 001. Zebu Institute 001. Institute 001. Siriganire urareko heko kore ko heko ndukungi Topaz 002. Kore twiraga Dr. Poro lirikanaga ngatiathiaga no intro ne intro ine etega marima maitu maria maitu na muigai wa Njoroge gitaru 001. Gitaro 001. Toriganira. Aya ziko sawa. The God himself. Zebu. Joey. Kianage ya Simba. Ladies and gentlemen, in 5, 4, 3, 2. You cannot have your seats, ladies and gentlemen. And this is our own Unleashed Dental, who is traveling to the UK next week. Wow. Yes, tunapitana hivi na Mr. Siaka. Na usilale kwa ndege vile nimeona Siaka mimi siwezi. Karibu sana. Asante. My dear brother and a darling friend. Thank you. Dental number 1. I am so honored to having you. Na ile mafuta ya a very senior counselor today. Asante. Na unajua pia uko na ile pete ya Archbishop His Grace. Yes. Archbishop priesthood. Amen. Tugateya maguta macio na njira njega muno. Thank you very much. Ugacoka tugateya muno tondu ati ndaimagara na ugaga paka akiondoka panya na jitawala. Panya hakujitawala rienda. Alikuwa anapiga squad Githurai, anaonwa Ndaragwa, anaonwa na Shiro wa GP mahali walionekana. Sasa karibu sana. Asante. And we are so ready for you today. And I tell you umegojewa. UK. Ni ugetiria. Ni ndiraheirwo itinerary yaku itagwo itinerary ndirakuiguira tha tondu riu ni ndiratigire evangelist wa Ngũnjiri kuu na nikunene tutinonana na uyo weku ndiraheirwo itinerary yaku ehiana tau on the 13th of June Nottingham, on the 20th of June nikundu kureto reading, on the 27th Scotland. More venue to follow. Looking like our own Kaimbaga one will be here early December before imwana cia jiguthembero acoka na ithemba awagogete ithemba ine. Karibu sana. Ndakena. Nitwakena nigukuona. There is something I admire. Yes. Energy ukoragwo nayo. Oima. Seriously. Nginya ira ndirakuririe we thimu-ini ukiingira airport. Ati ni ndiroka show. Kuria Joshua. We ni ugakorwo ku. Eni. Urajira igakorwo kudamura ukinye no kome. Urajira ni gukira na uke. Ni gukinya na gwithamba na kuhakwo makeup na guingira. You know adu monaga ni ndi mundu very strong. Ndi mundu mwana muno. I'm very children home.
Wahana ni ngire toro ni ndikifurahi mathaa mau njoke ngorwo guko mathaa kendana hau no karadi wega jet lag njugire mũrimũ ũcio ndũnyita cingo matha ĩkorwo niĩ na Wangari iyo matha rĩ icio mũrimũ ũcio ndũngĩtũnyita nĩ ndanyita nĩ bithi ĩrĩa ĩnjetereire hei ni ndakena gukorwo wi vibe na mahĩa ma Roja arathire kĩraĩ nĩ aracokire yacokire niki nĩ hĩndĩ arahũra ngurumo mawingu niki ng'ombe itirĩ kabagara mũtingĩonire ona mũthũngũ ũmwe mũngĩmũka nake na rĩ twĩrĩhĩrie marĩa twekirwo hĩndĩ ya mbara na kuri andũ ngũmakahikagio nĩ andũ itaroko nĩ wiki ĩmwe tũkerĩhĩria maithe maitũ marĩa makuire nĩ ũndũ wa mau njora nĩ mau rĩ na mũthenya wa mau atigire mũirĩtu ũmwe tu angĩnyamaririe ona tige moka arugage na kũu kwenyu gĩcagi na ngũ na mbiro na kũgĩra maĩ ma ndemu akairanga au mũtineka wega nĩokire wamwona mwĩre ndauga nĩ mũthuri mwega oyo nĩ ngoima ena ngoima na Kenya ngoima na Kenya kĩa mũthuri ĩkũrega kwamba kũnyamaria mũngeretha ũmwe but I'm so happy to see you. Thank you. Na kuona rugendo rwaku rathire wega. Yes. I loved the way you were received at the airport. Oh, thank you. I really loved it. Asante. And the joy that Muthee ari nayo Mzee Rogers na ngiona muthuri mukenu muno ni guciara. I really admired. Ni guciara muiritu mwega. Tondu athuri njigua maugaga ati guciara muiritu ni gute ni magogo tene tigote maugaga ni gute ni riri tondu ona thoma ni kuhika thikungi no roho wa uiru riu nawe muhotanite nake tondu thamite riu gathamio muthenya ucio kahana te kwa impeachment tondu akagera baba wana kuria wahika nikia thuri makayaga na mugikuira ni mugitenete kanaga kairitu mutuga kwene tondu na gathoma ku dikriti kainuka gwaku no athie hike icioro taru numora no nege sister na mamas higa gitukani cia mucii na thogo ya uturo ri kigarurania responsibility kione ciana ciiritu cikihera gwetia tuhi ni kirona tukirekera iritu ini muno na nona gona Wangari wakwa ni hodagagira muno ni oragagira hau muno ngona ta ngono undu tondu aya ni anake aya ri mone korwo na thimu cia manyina tu ni kire mwana kwa kona maragira nyina ndeka thata fai gigaitha na ndara roria itheko bagithii kurikenera kuria Samia Buda akiro haha mtoya mzae. How you doing? You're doing well. Okay. Cheers. Atena usije mazange sana mzae. Atendie tigakirage. Mashari yaragira redieti. Sio ndo mori. Sio sio tu isimwe na ithere. Ni hega muno. Ngenda kurina ndoka gitwike jealous. Yes. Na kuvudithira horo intra complex na deepest complex ndugagiria ono handu na handu na tugatue ni urona na wona tareo haciane ciri tuciaragia na ithe ta boyfriend na girlfriend mwena ku kwa ndege uguo ri wona muthungu kamwira baba tiga witika kwa kuringi ni ndirona gakiroro no ari ndirona akirora muno ri ti athaka gukira mami hari andu na tu nomenya hari na tu thaka turenda ni mundu muthaka gukira mami atakira kuhikira hikio Nakuja Maria ni bara ya round 2. Nyakenya Maria Moseri se. Mwaya gukira muikaba. Ya toya ke uruka. Ndio mkimuteo. Muteo wako muikaba hoteto. Muikaba ikara diaspora ni mirone rera ria guku we. Ndagethia nari at least. Kikemiji ona korwo ni tagi station uguo na korwo ti miaka. Tunekere Muthee Rogers. Kanega shosho ri. Na shosho ka Rogers. This is beautiful person. Na shosho ni tukuika na rua. Toga kishoki uguo ka shosho ni tutoika na rua. Tukira mamami. Ugira muthuri cia thia ethe mamami ni gukue. Ne ka shosho. Tondu kuwa uguo kibo. Igirere mami tawapa. Papa dama papa nenye delisho na megathe ndakengirire ku eure muthuri ucio ri mundu murega tire mwiku kwa ndege ya mutinoguo mutuko maranyo na ngite kuo ukona thungwa matindikaga andu na giti ukamura baba kuo agatura ndathia na hurutio ekururio gate ciothe ndihara muri kinya haria murabondera hau egiteini haha kumari ukamura okire akanyita mundu ucio kumura maite ndoniona haria agatinda tindiko ndenda haha kuhurira muhuri ndindeko maitu
haria gitegete kuingira kamunyita kamwe kengunyita undonyie murutu cio kwa ndanyendete nayo ahe tukahagwe tero kumutindikari muingira ndake mukahinga mwame hingira na thini nithira hau haringaringa bisha kuma muciĩ mũnene wa